Pamirsa wesanan penyakit mulut dan kuku PMK ring ternak sampi sampun ngawit kerasayang oleh para pedagang ring bekatah pasar tradisional ring Kabupaten Badung. Tios punika keuningin harga adol daging sampi taler nadunang. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Badung, Imade Widiana, matutang, indek pikobat inojab, daya beli konsumen keuningin tedun untuk metumasan daging sampi, ring tengahin pengelimbakan PMK, saning ngawinang harganya ring pasar nedunang, manet dane rauh mangkin harga daging sampi tedun, kantos kalih tali rupiah ai kilogram, nanging indek daging sampi kualitas sedang, sudurungnya nih, mungguh ring 100 kalih dasa talian a kilogram, pai ketendane narkayang akeh dagang matutup sangkaning, pangsan kramo ring daging sampun ngereg-reg sangkyang keni wesan PMK. Lian punika PMK taler mawasana ring pasar unggas ha pasar umum beringkit. Pasar sane katahine kekosekin pembeli rauh mangkin kekanteng nang sepi. Petugas miwah pengunjung kantun kapangge ngerohin wewidangan mengwitani mengwi asapunika taler Direktur Utama Perumda Pasar Mangu Giris Dano MGS Badung Imade Sukantra manut dani sedurung pandemi COVID-19 pasar sampi kebungkah awuku pingpat inggih punika ring rahina rediti anggara budo mewah sanis cara adolan sampi kantos siu 500 okut sampi nanging dawag pandemi COVID-19 kauningin tedun semaliha ring bulan nangkin kekantenang rata-rata ping siki madolan siki ngadol telung atak kantos 700 ukut Parwata Bali Pos Nguningayang.